Nyangwanya nate agboyo mepita. Jaro nyameke atro asile nyamodang dokatantinam la Ebanyiba TV joganu bomo wona wome kada jesi be nusinis ebe English dictionary ya do pa ike edam gbere nya panya jo afi do gbowo bawo chogbe kala egbange kejia ne ma akplo wa gere nya pen lady wona opa kpajiti 3 mi anom nya pa avo mo tamoto wezono to nya pa avo me le Ghana tu komo godo kana mi ano gagam dem ekpata mi akwo egbeda sikojo nusinis ebe English dictionary do pe gbo yekama agade Nemi. Akpa nenu silis ebe English dictionary do pie. Now, nyabanya sala onemi agane nya ajo nemi enmaka. Yika mi anom ya pa avo al forest penya o nemi. Daje si ba do pa yika na la avanya oje pom la Ghana to come ke forest commission. Oya mara yika o kodo gade o kokko de atumagba o de tumaba yo awo atidodo wana la Ghana to come yika na ba mi pa de no nya oji le avo pa kwajia. Na nya no yika ag nkusi chacha pa wana ko be yika nya protecting and preserving the forest for foreign attractions. Kebia ba le nya pa avo jajirado atidodo kwakwe rumo pakpajia na amuwa chogbeta ikawa gare Ghana to come hena miape avo si chacha le Ghana to come kala wana pe akpa vevelia wode to mebe yo akọ atidodo wana akọ de to mele nuto de sia de meika akpogbe ave na ano nuto masi le Ghana to come godo kala wana e pakpajia wode de siku hegade ko chojiru pakpajia le kame jiru mele klalo be ya cho aga ika hieno le upe nu henye wana pakpajia 3 le kam wo amonufu hana dodoye wole Ghana to come godo kada jesi bele obodo kata bakpajika no pi ko le agbono no pe majega jiwo tetri le mia pa vo pakpajika oboto enye be yo anno mia pa vo la ko dare anyi koto atisese wona pa akpajiwa de jesi be do bi nya mere ike ko gbada se ko dare anyi la ike ma wo je no vi lele ngome kala njocho ike ma cho adare abala jinem le mia pa ledi wona pa akpajia yenye be Nobi aton iko den kona be ben gesi iko ba we enyi yawo dodro iko ba bla be vo enyi bakpla yawo lapo iko ba bla eve onya mara iko te ko be america no le avanya oji pom le wasa east district kana le western region nuto gama iko te be avaya ele stretch ko nuto mia anya amara wi ko bo pa gbela iko moti be yo asi alu ya la yo podo kweda kocho aveji podo pie pe nuno la ugbo kanje jode sibe agbabu ka chombo no atiye kom de emma wo gara abuya mai ka bukula jagba ika utibe ya wosisira kala pa fodara wana opakpajia ye we be abuya eba gaje eduare mai ka ama eton bo pa gba ika ama awua bo bito pakpala afeji podo pia wo ba asi ala wo yo mele nutoma nguti kala assembly manola ne nuto pe nyanu yeka nkwanya apoto sio boa adeje sibe kudano vi ka na wole nuto miete trinya novika no wole sechre ko bonuto mia opo kare atisesa nya pabo mai ka atchora na ave kwa kble gbamelan ikono na ave mahana nkusi chacha wana le nuto mie kenya manu kwala gay marga mi ajime ban lady wana le ave penya ojia akon ano sesemdo yenye eke aka nyanywere la sin kama grono havina ma ajole gbo deje sibe Ebanyiba TV nya jo do pepe aloje wole bubu bakanya pa do wana wa anya mi kekeketa alegbegbe ne yewe etibe mi agare ji kam mi ado ajo baklo ikanya advertisement le marketing padodo etibe mi avaika mi apo wana retepe ikane etibe yawo elanya akunu nuo azanduga na ina ebia ka vidego alo etibe ya wo solipodo do yikafie be event de sare yikana la asio ala nya birthday party evangelism wedding reception alo akodu ko de atumebe ya wo celebration lo festival de sia de Ebanyiba TV nya do be la klalo be yo akbere ntio kada be anya meda yika etibe ya ademoja kale sini pakwaje alo entertainment wona o me yika movie padodo le film padodo le short video clip padodo lia garemia pa do be ka mi akparentio le do ye wo pa akpaji kada je si be Ebanyiba TV nya do be kana le bala jonshia mi pa do be ekeketa ale go yika do be pa lo je de ka ala Germany bata to ko me akone mi ra mi apare ka wo lata